Elem, pita mene Mirsad Ibrić nakon što me je primio na radio kakva sam s folkom. I kažem ja taraba, ja nemam pojma. Znači ne razlikujem Halda Muslimovića od Halda Bešlića. Ništa ne znam. Kaže on, super, sutra radiš folk. I ja sam bila u takvom šoku, traumatizirana. Kako ću ja sad radit folk klub? Sva me raja slušaju. Odakle ja među narodnjacima? I kaže on meni, znaš, u ovom poslu ili jesi ili nisi. I šta ću ja? Jesam i sutradan u 13 sati, folk klub 98, pitam ja našeg divnog kolegu Fuada Đozu, Fudo šta ide? Kaže on, Almedina Mrvica. Rekao, dobro, šta ona pjeva? Kaže on, pjesma je Almedina, on je Mrvica. Kad ja sjednem u taksiju na zadnje sjedište i kažem adresu, a taksista se okrene i kaže, jao što mi je poznat glas i tako. To su neke smiješne situacije i kad govorim o tom smiješnom, zapravo mi je najdraže kad mi neko kaže nasmijala si me. Pa je nekad u životu na radiju čuo nešto duhovito što sam ja rekla. Nisam znala da sam zaljubljena u radio, ali eto, nekad shvatiš i da je taj adrenalin koji te drži na terenu sa mikrofonom, da je to bez čega ne možeš, eto, onda shvatiš nekako da to nije taj trenutak zaljubljenosti, nego da je to već odavno ljubav koja traje. Radila sam vijesti na radio i nisam uspjela da pročitam vijest o nekoj nesreći u kineskom rudniku, vjerovatno zato što je bilo ime tog rudnika koje ja nisam znala izgovoriti, pa sam onda vratila i rudari u Kini, kineski rudari i rudnik u Kini i jedva sam završila vijesti sa tremom najstrašnijom i sa pulsiranjem u vratu, samo da se onesvijestim. Danas pričamo o jednoj ljubavi prema radiju. U gostima su mi 3 žene koje su svoje glasove i priče utkale u eter. Lejla Pašalić i Vanja Iličić i dalje svakodnevno žive radijom. One su tu da vas podsjete zašto je mikrofon i dalje čarobno mjesto. A s nama je Amra Ekmečić koja je dugi niz godina bila radijski glas. Zajedno ćemo otkriti šta ih je osvojilo u radiju, kako su izgledali prvi trenuci uživo i šta danas znači biti dio medijskog prostora, tog medijskog prostora, radijskog pa i onog drugog, gdje je danas novinarstvo, kakav je utjecaj medija i šta se mijenja u svijetu informacije. Uživajte jer pred vama su glasovi koji znaju kako da osvoje eter. Drage moje kolegice, prije svega želim vam dobrodošlicu i evo možemo na početku odmah da čujemo kakva je to ljubav prema radiju. Kad ste se prvi put zaljubile i kada ste odlučili da je to baš taj svijet koji želite i u kojem se pronalazite? Amra. Pozdrav tebi i naravno moje dragoj Vanji i Lejli. Ja mislim da sam odlučila da se bavim ovom profesijom i to da radim na radiju kad mi je bilo nekih 3 godine. Postoji jedna mala anegdota. Moj tata je radio u Narodnom pozorištu i odveo me na jednu probu i ostavio me Rejhanu Demirčiću da me čuva. I onda je mene Rejhan ispitivao što šta i ja sam na svako njegovo to pitanje imala protupitanje da bi ga u jednom trenutku prekinula i rekla sačekaj, ja sam uređena da pitam i da govorim. Valjda sam mislila da kažem rođena da pitam i govorim i onda je on mom tati rekao, znaš šta braco, voditi nju u dramsku sekciju, ova mala priča nezaustavljivo. I sa 18 godina sam ja prvi put ušla u zgradu tadašnje Sarajevske 202 u Danijela Ozme, to je u Sarajevu, s namjerom da možda odustane i sve su radili da ja ta 3 mjeseca svog volontiranja odustanem od te profesije. Nisu uspjeli i onda sam ja 2012. godine 31. decembra odlučila da odem sama. Eto, dakle, ljubav koja je trajala i traje ona i dan danas, ali na malo drugačiji način. Vanja još uvijek radi na BH radiju, ta ljubav nikad nije obustavljena. Pa ja zapravo ne znam kad je ta ljubav počela. Ja sam počela raditi u novinama, nisam ni slutila da bih ja mogla raditi nekad negdje na radiju. Prvo, znaš, kad kao mladi, još kao mali probamo nešto svoj glas nekad negdje snimat, moj glas nije bio radijski, barem u mojoj percepciji i mislila da ću ikad raditi na radiju, ali eto, dakle radila sam u novinama koju godinu i onda
otišla iz novina, desi se da je moja prijateljica još s fakulteta iz davnih dana, Leila Hodžić, bila na radiju Ferni, javi mi da je tamo konkurs raspisan, da dođem, ma gdje ću, kako ću ja na radio, ajde dođi, vidjet ćeš šta. I odem na konkurs, bilo je to krajem juna 99. godine i nekako prođem na tom konkursu. Tad su počeli neki susreti prvi sa mikrofonom, sa radijskim eterom, tad su bile. Ja nisam zapamtila onaj rad sa trakama, ali su u to vrijeme bili maranci i one audio kasete, pa smo na olovku namotavali kasete, gledali koliko kad šta počinje ono što smo snimili. Nisam znala da sam zaljubljena u radio, ali eto nekad kad je došao druga kuća, pa treća i ova kad je nekako krenuo taj rad sa terena i onda kad shvatiš da zapravo ne možeš s tog terena onda i da je taj adrenalin koji te drži na terenu sa mikrofonom, da je to bez čega ne možeš, eto onda shvatiš nekako da to nije taj trenutak zaljubljenosti, nego da je to već odavno ljubav koja traje. Poznati glas, dragi, koji se čuje iz one male kutije. Mali ljudi, jeste, koji žive u radiju, ja spadam u ove male baš. Nisam se ja odmah zaljubila u radiju. Ja sam dugo radila na radiju i hajde ide to meni super, sve se to meni sviđa, ali imam ja neke druge planove. Nisam ja zapravo ni bila svjesna koliko to meni odgovara i koliko ja u stvari želim da budem na radiju. Međutim, negdje na radiju sam bila od ratne 94. a negdje krajem 90-ih, početkom 2000 sam radila povremeno neke emisije na televiziji, honorarno, u početku neke dječje emisije, pa onda muzičke emisije. Sve to super ide, imam divne uspomene iz tog vremena, odlične su to emisije bile gledane, upoznala sam puno ljudi, sve je bilo divno, krasno, ali kad dođemo do onog dijela gdje oni meni počnu govoriti šta treba da obučem, kako treba da me našminkaju, pa me onda zadržavaju sat vremena za friziranja, moja kosa se nikad nije dala frizirati, ja čitav život imam zapravo istu frizuru jer mi je kosa takva. I onda sam ja shvatila koliko je u stvari više radio za mene, jer taj vizuelni moment mene u principu ne zanima baš mnogo. Ja sam uvijek zato da suština ostane iznad forme. Vjerujem da će sama složiti sa mnom, jer smo baš prije nego smo krenuli u ovaj razgovor prokomentarisale nešto na tu temu. Sljedeće pitanje je da li se sjećate tog nekog prvog javljanja uživo. Evo ja mogu reći da sam imala jednu vrlo neugodnu situaciju, znači radila sam vijesti na radio i nisam uspjela da pročitam vijest o nekoj nesreći u kineskom rudniku, vjerovatno zato što je bilo ime tog rudnika koje ja nisam znala izgovoriti, pa sam onda vratila i rudari u Kini, kineski rudari i rudnik u Kini i jedva sam završila vijesti sa tremom najstrašnijom i sa pulsiranjem u vratu, samo da se onesvijestim. To je bilo neko moje prvo javljanje, poslije naravno to sve postane rutina, ali s druge strane čovjek postane i fokusiran i ima više koncentracije i shvati da nije to baš tako strašno, da je bitno da ljudi čuju tu informaciju kako treba i da nema prostora baš toliko za greške. Evo, koja su vaša neka prva javljanja uživo, kakva su bile? Su bila tako ko moja nespretna? Amra. Moje prvo javljanje uživo se desilo 94. godine, jer prije toga sam radila kao reporter, pa sam snimala priloge i tad se dešavao onaj rad u montaži sa MGT trakama i nevjerovatno iskustvo koje sam tad imala. Pita mene Mirsad Ibrić, nakon što me je primio na radio, kakva sam s folkom. I kažem ja taraba, ja nemam pojma. Znači ne razlikujem Halda Muslimovića od Halda Bešlića. Ništa ne znam. Kaže on, super, sutra radiš folk. I ja sam bila u takvom šoku, traumatizirana. Kako ću ja sad raditi folk klub? Sva me raja slušaju. Odakle ja među narodnjacima? I kaže on meni, znaš, u ovom poslu ili jesi ili nisi. I šta ću ja? Jesam i sutradan u 13 sati, folk klub 98.
Pitam ja našeg divnog kolegu Fuada Đozu, Fudo, šta ide? Kaže on, Almedina mrvica. Rekao, dobro, šta ona pjeva? Kaže on, pjesma je Almedina, on je mrvica. Mico, koga si ovo doveo na radio? I onda me zapravo naučio, ako ću raditi emisiju, bilo koju, da ja svoje privatne afinitete trebam ostaviti ispred. Dakle, ja sam se onda kasnije potrudila da ja taj folk klub odradim maestralno. Dakle, i Lela će se sjetiti, Lela je radila taj isti folk klub, da radim noćne smjene, iako nisam noćni tip. Znaš, mislim, bilo je gafova, ja kažem jedan dan, vjetar duva brzinom, tonac onaj regler spusti meni u slušalicu, kaže, u Bosni vjetar puše, ne duva, tup, idemo dalje. Mislim, znaš, svega je bilo i to je, to samo ako prihvatiš da radio i živi program i gafovi su zajedno, ide to u istom paketu, onda je tebi život puno lakši. Naravno, osim vama koji se bavite informativnom programom. Nama zabavnjacima i u revijali je puno drugačije. Mi smijemo griješiti. Vama su greške u opisu posla. Lela, prozvala te Amra. Pa jest, ja se od tog folka sjećam kao noćne more i čak ni poslije, eto, nekoliko godina na radiju gdje ti radiš smjenu koja te zakači po rasporedu, jel, sad ako te kači druga smjena u kojoj folk radiš, ta 2 sata folka, ali ja ništa o tom folku i dalje nisam naučila. Ja sam to radila onako profesionalno, to tako treba, to ide svaki dan, naučiš eto to što ona kaže, razlika od 2 halda, barem to, ali onog momenta kad se odjavi ta emisija, ja ne želim više u životu nikakav folk da čujem. Ali nije mi to bio prvi radio, ja sam počela 19. januara 1994. na radiju Stari grad, tad se još nije zvao RSG, zvao se radio Stari grad, prostorije su bile u Štrosmerovoj. Ja sam tu nekim spletom okolnosti došla, neko nešto je meni rekao, pa su mene zvali, neko me predložio, ne znam zašto, jer ja prije toga nikakvog iskustva nisam imala. Hajde da napravimo fonotest, ja iskreno nisam bila sigurna da znam šta je fonotest. Napravili smo mi to, onda su me odveli u studio i kao sad ćeš pročitati vijesti. I dali su mi napisane vijesti, pustili su špicu, ja sam pročitala vijesti mrtvo ozbiljno, jer pazite, to je rat, to je januar 94. Vijesti su pune mrtvih, ranjenih, napada i tako dalje. I kad sam ja to sve lijepo pročitala, ne znajući da to ide uživo, ja sam pitala, je li ovo vama bilo okej? To je sve otišlo u eter, jer ja uopšte nisam bila svjesna da idem uživo, niti sam ja to znala razlikovati, niti sam ja njih razumjela. Šta ja sad trebam da radim, ja sam mislila da je dio tog fonotesta, jel, na koji su me odveli. Naravno, poslije je bilo još i zabavnih situacija i nekakvih momenata gdje smo se bukvalno gušili od smijeha u program, ali dobro, za sve ove godine naravno da se i toga skupi. Da, radio je nekako specifičan, kao da stalno čovjeka baca u vatru. Vanja, kako je tvoje prvo javljanje bilo? Joj, ne znam, prvo javljanje, nešto sam razmišljala kad sam htjela ova pitanja, nešto mi kroz glavu prolazi neki prvi poslijeratni voz za Ploče. Čini mi se da sam za Fern išla tad tamo na željezničku stanciju, taj voz, ali to mi je u nekoj magli žestokoj i da sam se nekim čudom, nekakvim telefonom, ne znam, javljala. Elem, to ćemo računati kao da i nije bilo uživo jer se ne sjećam tako dobro. Ali ti je onda bilo, tad sam u to doba bila više reporter i došla je informativa, rade se vijesti i trebam ja ići da radim vijesti uživo. Prije je bilo uradiš nešto kao reporter, napraviš prilog, smontiraš, ali sad valja ići u studio, valja dijafragmu namjestiti gdje treba. I sjećam se, kolega Samir Husejnović bio je sa mnom, ući će on sa mnom u studio. Tad, hajde da ja iščitam te prve vijesti. O majko mila, kako je to bilo. Ne znam, imaš osjećaj da ti je dijafragma ovdje u grlu. Toliko se podigla i kako li to zvuči, ne znam. Sjećam se poslije da mi je kolega Aleksandar Bečića, Saša, ima onaj divni glas. Kaže, hajde molim te, samo probaj malo tu dijafragmu da spustiš dolje, niže, vidjet ćeš, bit će to lakše. Nisam znala tad razmišljati o svemu tome, ali eto, nekako je sve to nešto što iskali čovjeka, što ga iskleše, poslije mi je 100 puta draže raditi to sve uživo nego nešto snimati i montirati. Jel tako te život nauči? Taj ti radio napravi.
A ko su vam bili uzori? Ko su bili upravo ljudi u tim nekim periodima vaših početaka? Imaju li danas uopšte uzori u tom smislu? Mamra. Hajde, Amra. Pa ne znam, ja ne bih željela da zvučim prepotentno, ali ja stvarno nisam imala uzore. Ja sam slušala muške voditelje, slušala sam Top liste, Zvijezdanu prašinu koju je radio Husein Vladović. Ja sam samo znala da se meni jako sviđa taj posao, ali da ja imam nekog uzora, nemam. Ja mislim da sam i od početka svoje novinarske karijere nekako gradila svoj prepoznatljiv stil. I mislim da je to jako važno. Postoje glasovi, naravno, i ljudi čija mi se boja glasa sviđa, ljudi čije sam emisije slušala, ali nisam nikad razmišljala o tome da su moji uzori. Nekako sam smatrala da ću ja sama sebi naći taj put. Mislim da nisam pogriješila. Jesi ti imala nekog uzora, ima li ime i prezime? Amra govori skoro da bih se potpisala pod ovo što je ona rekla. Nisam imala u tom smislu uzore, jer to bi odmah išlo na nešto, idem sad raditi ovako, pa ti onda kao kopiraš nekoga. Prosto sam i ja bježala od toga. Naravno da je bilo glasova koji mi se dopadaju, a i to se vremenom mijenja. U početku ti se sviđaju isključivo duboki i ozbiljni glasovi, poslije shvatiš da ljudima moraš dati malo topline i tako dalje, da to ne mora biti sve, iz dijafragme, što bi se reklo. Mada u početku, kad sam tek počela da radim, u glavi mi je zvonio jedan glas, pokojni Željko Ružić, on je poginuo od granate negdje 93. A kako sam ja počela da radim na radiju u januaru 94. to je još uvijek nekako bilo friško i sjećala sam se tog ratnog perioda kad je on spajao ljude putem te radijske emisije. Počinjao je sa drage moje, dragi moji, dobri moji, pa onda spaja ljude gdje je ko izbjegao, odakle se ko javio, sve informacije koje je dobio, ko zna kojim putevima. Tu smo emisiju i mi slušali u drugom dijelu Sarajeva, izbjegli smo iz jednog dijela u drugi dio Sarajeva, pokušavajući da shvatimo gdje je ko, gdje nam je neka rodbina i prijatelji koji su iz drugih gradova. Ostao mi je taj čovjek zato što je radio to što je radio, a ne u smislu da bih pokušavala da kopiram i da zvučim kao neko drugi. Vanja, ima li tvoja inspiracija ime ili se slažeš? Ne znam koliko je inspiracija, ali bilo je ljudi kojima sam se divila još u djetinjstvu. Znaš, u mom djetinjstvu bile su radijske emisije dječje, 1000 škola, 1000 radosti, pa su dolazili i kod nas u školu i snimali. Bože, i tada dolazile Ljiljana Zurovac i ekipa tamo, Mirka Kamenjašević, čini mi se, ali ja ti onda dođem na radio Ferka, tamo radi Ljiljana Zurovac i radi Dževdet Tuzlić. I onda mi je bilo, vidi, ja radim sa ljudima koji su davno, tako nekad na radiju i u mom djetinjstvu bili, pa mi je to bio neki pojam. Ili kad sam došla na BH radio, pa hajde da radim vijesti, pa uđem u studio sa Brankom Klubičkom. Pa onda imaš tremu samo od toga što si pored tog čovjeka, bojiš se kako ćeš izgovoriti, odnosno nastojiš da što bolje izgovoriš sve što si izgovorio. Pa eto, to su neka moja sjećanja. Ja se izvinjam, dodat ću samo ovo. Dakle, mi kad smo dolazili na radio, prolazili smo fonotestove i prolazili smo časove. Dakle, treba proći po godinu dana, je nekima trebalo vremena da dobiju dozvolu glavnog lektora da mogu sjesti pred mikrofon. I to je osnovna razlika između onoga što je radio nekad bio i onoga što je danas. Dakle, nikoga ne podcjenjujem, zaista nisam prepotentna, ne ograđujem se od onoga što mislim, ali danas gotovo pa sa ulice se ide pred mikrofon. Važno je samo da li je dovoljno fotogeničan ili fotogenična za sve one klipove i propratne radnje koje sad idu uz radio. I to je kraj priče. Da, uvijek smo nekako, fokusiramo se na formu, a malo na sadržaj, a sadržaj je bio nekada jako bitan, jedino bitan, hajmo reći, jer ipak se to sluša i sve propratno je manje važno, prioritet je ono što se priča. Dakle, možda smo se i dotakli djelimično sljedećeg pitanja, a to je šta radio razlikuje od drugih medija. I treba li ga onda očuvati tako kakav jeste, Lila, možda sad ti. Njemu je najbitnija brzina, to je oduvijek bilo, međutim problem je što sad, barem na ovom tržištu našem, barem koliko ja mogu da vidim, se to zanemaruje.
ove formatirane radio stanice za nezahtjevne slušatelje, ja bi to tako rekla, njima je svejedno jesu li brzi ili spori, jer naprosto se bave isključivo trivialnim temama, dok javni servis bojim se da zanemaruje tu brzinu, jer je kod nekih ljudi zadržan mindset iz 80-ih godina, radio mora biti fleksibilniji da bi preživio. Mislim da je to nekakva glavna odlika na kojoj treba insistirati da bi i dalje živio, jer ako bude spor, onda nema ništa od njega, zato što su svi ostali imaju veće mogućnosti, jer već je i televizija ugrožena internetom, a kamoli radio. Vanja? Dobro, ja sam neko ko je više na terenu i javljam se uživo, pa eto, živim u nekoj nadi da će to tako i da opstani, bez obzira na sve ove mogućnosti koje internet pruža i sve ove nove tehnologije. Ne znam, valjda ćemo ih nekako zapratiti. Lela je pomenula emociju. Sve radio stanice su formatirane i na svakoj radio stanici ti apsolutno znaš kojim redoslijedom ide muzika, priča. To formatiranje i borba za što većim profitom mislim da je dovela do toga da su radio stanice, ja bar govorim o stanicama u Bosni i Hercegovini, kao preslikane. I onda iskoči neka zato što ima voditelja koji ima drugačiju energiju. Da li je bezobrazan, bahat, provokativan ili je tako nekakav pun empatije prema svojim slušateljima, ali drugačije, i te radio stanice se slušaju. Plus izbor muzike, da ti i dalje imaš tu mogućnost da pozoveš i da na radiju za nekoliko minuta čuješ svoju omiljenu pjesmu. Dakle, to nikad neće prestati. Nikad. Jer me niko ne može ubijediti da prilikom formatiranja radija i odabiranja playlista Zdravko Čolić ima samo 5 pjesama koje se trebaju čuti u toku mjesec dana. Dobro, kad si već spomenula to, dakle, radio je zapravo životni stil. Je li to samo posao ili životni stil? Ma meni je radio bio život, da se ne lažemo. Mislim, ja i dan danas ustajem između 4 i pola 5, zato što je to moja navika nakon 20 i nešto godina provedenih na radiju. Ti radio moraš da voliš. Ja prvi put kad sam pomislila da ono moje dobro jutro će ljudi koji slušaju radio osjetiti kao neiskreno, ja sam tad odlučila da odem. Jer ja nisam tu zbog sebe, ja sam tu zbog ljudi koji slušaju taj radio. Onog trenutka kad sam ja prestala da poštujem sebe, samim tim da poštujem njih, jer pristajala sam jedno vrijeme na ono što se zvalo formatiranja RSG radija, ja sam shvatila tu meni više nije mjesto. Ja ću lagat, a u životu je najgore lagat. Prvo sebe, pa onda druge. Nisu ljudi sa one strane kutije ni glupi, ni tupavi. Ne možete ih baš tako prevariti. Stvarno ne možete. Vanja, je li tebi radio posao ili životni stil ili jedno i drugo? Ja ne znam više šta sam ja, šta je radio, gdje je, šta čini mi se, mada nastojim da se isključim kad odim na godišnji odmor, da ne znam ni za radio, ni za tad. Ne znam kad je to postalo tako, nastojim da ne živim radio, ali eto opet sve kad gledaš, slušaš, razmišljaš o tome šta ćeš raditi, šta bi mogao raditi, šta si uradio kako ne treba ili možda i kako treba, desi se i tako nešto. Došla sam na radio, a razmišljaš kao neko iz štampe, pa gdje ćeš potpis pod fotku, gdje ćeš šta, godinama me je to pratilo, onda sam odjednom shvatila, vidi, više ne razmišljam tako, počela sam razmišljati radijski, onda ideš negdje, odeš, gledaš, gdje ćeš postaviti mikrofon, šta je, smeta ti kamera, smeta ti ovo, kako ćeš, znaš, osnovno ti je da snimiš dobar glas, i onda shvatiš da si počeo razmišljati samo tako. Lila ipak imala neke, onako da kažemo, ne radijske izlete, ali ipak je radio. I televiziju i neke sportske saveze, agencije, dok nisam opet se obrala na radiju. I to taman u zrelim godinama, kad mi trebaju neke zrelije teme, kad mi trebaju neke zrelije emisije, neke ozbiljnije stvari gdje neću se čitav dan baviti nekakvim tralala temama i najavama pjesama.
Što se tiče ovog oblikovanja, tu sam htjela da, primijetila sam jednu stvar, evo tokom ovog razgovora. Prvo sam htjela da kažem da nas vjerovatno svaki posao oblikuje, neko se nekim poslom bavi, doktor je u slobodno vrijeme, jel, ne samo kad je na dežuri u bolnici. Ali pošto smo Amra i ja radile jako dugo na 2 radio stanice, dakle i zajedno, u istom kolektivu, primjećujem da jako slično razmišljamo o tim stvarima. Pogotovo sad kad se govori o ovom formatiranju i onome u što se pretvarao radio, a što smo mi, živjeli, mi smo bili savremenici toga, bili smo u top formi upravo kad je neko smislio da radio treba formatirati. Ja sam iste sekunde otišla. Ja čak nisam htjela da vidim kako će to meni ići, da li će mi se svidjeti. Ja sam odmah znala da mi se neće svidjeti, jer ja nisam po prirodi formatirana osoba. Nema govora da se mene stavi u kalup, da ja nekome pišem kad ću se nasmijat i tačno šta ću reći u program. Ja ni pitanja za sagovornike kad radim ozbiljne razgovore ne pišem unaprijed iz prostog razloga što ne želim da sebe zakucavam ni za najave, ni za pitanja, napravim sebi tezice, a onda pratim sagovornika i na osnovu onoga što je on rekao pitam dalje, upravo zato da ne bih došla u situaciju da pitam isto što je čovjek već rekao. Dakle, mene formatirat, mene gurnut u nekakav kalup, u nekakve pite i krugove formatiranih radiostanica, nema govora. Ja sam tu bila spremna da odustanem od radija zauvijek, ali kad se otvorila ta prilika za BH radio, onda hajde da probamo iz početka, pošto je drugačije i jeste drugačije, da se razumijemo. Mnogo je drugačije što se programa tiče i što se tiče stvari i tema kojima se čovjek bavi na jednom javnom servisu. Šta vam je radio dao kao ljudima? Ne samo kao novinarima i voditeljkama, nego kao ljudima. Ja mogu reći da mi je recimo u poslu satisfakcija bila da te moje vijesti koje ja vozim od ujutru budu recimo na Dnevniku u 7:30. To je meni bila neka poslovna satisfakcija, a druga, ona ljudska je bila, dakle, da informišem ljude što više o raznim temama, što praktičnije informacije. Pogotovo se sjećam istraživanja da je ljudi interesovalo sve od vremenske prognoze do stajanja puteva, pa naravno i do onih i crne hronike i onih nekih političkih i društvenih tema. Vanja, šta je tebi radio dao osim tu nekog posla voditelja i novinara, to je neke poslovne obaveze? U ljudskom smislu šta ti je dao? Meni će Amra i Lila uvijek biti oni voditelji ja neću to nikad biti tako, nikad neću dostići, nego sam nešto drugačije sasvim, ali eto, meni je taj teren puno toga donio i dao. Ne znam, sjećam se, bila sam u brigadirskom vozu kad je bilo obilježavanje, čini mi se 40 godina izgradnje drugog kolosijeka pruge Šamac-Sarajevo. Idem tako kroz voz s ljudima, snimam za reportažu nešto i dolazim do ljudi i oni govore, ovo ti je Vanja, znamo, slušamo, znaš one tvoje reportaže s karnevala. Sad kad ja dođem u voz nepoznati ljudi i kažu slušaju nešto što ja radim kad nisam očekivala uopšte to, pa eto i to ti je neka satisfakcija. Sad dođem do tih karnevala. Čini mi se 2005. godine da smo mi na BH Radio 1 prvi put radili prenos na radiju, prenos karnevala u Čapljini. Mislim, to je manifestacija koja je televizična skroz, koja nije radio nikako, ali mi smo to uspjeli nekako odraditi i kroz to rade prenos kao i reporter iz Povorke. Tamo ja sam upoznala puno ljudi i danas živim recimo taj karneval kroz taj posao. Ja sam upoznala te ljude, poslije otišla, prošla tih manifestacija po cijeloj nekadašnjoj Jugoslaviji, po Italiji, ne znam gdje. Imam prijatelje s kojima provodim sad godišnje odmore bez kojih ne mogu. Eto i to mi je donio taj radio, sve kroz posao, kroz uživanje u poslu i mnogo. Dakle, prijateljstva. Pa evo recimo tako. Da. Amra? Pa meni je radio donio mnogo prijatelja, ali radijskih prijatelja, ljudi sa kojima sam radila. I to su prijateljstva koja traju i dan danas. Dakle, evo, sve tri smo i privatno dobre i viđamo se koliko možemo
i meni je to najveća vrijednost. A s druge strane, puno znači kad ti neko, meni je skoro pa 60 godina, kad neko ko sad ima 40 mi kaže da je odrastao uz emisije koje sam ja radila. I kad mi neko kaže hvala vam za smijeh i za radost, za toplinu, za lijepu energiju koju ste nam donosili tad. Lijepo je kad, to smo pričali prije ovog zvaničnog snimanja, daš ličnu kartu i neko te se sjeti. To stvarno znači da si uradio dobro posao i opet ponavljam, nisam ja tu bila sebe radi i zato što sam uživala u boji svog glasa, nego zato što sam poštovala te ljude za koje radi. Lila, Najveće je bogatstvo ljudi koji znači, koje zadržiš u životu na ovaj ili onaj način kao prijatelje, kao poznanike kojima se obraduješ kad ih vidiš poslije dugo vremena, s kojima uvijek imaš o nečemu pričati i tako dalje, ta prijateljstva, ta iskustva. Naravno i ovi ljudi koji te prepoznaju u nekakvim situacijama kad uopšte ne očekuješ, kad ja sjednem u taksiju na zadnje sjedište i kažem adresu, a taksista se okrene i kaže jao što mi je poznat glas i tako. To su neke smiješne situacije i kad govorim o tom smiješnom, zapravo mi je najdraže kad mi neko kaže nasmijala si me, pa je nekad u životu na radiju čuo nešto duhovito što sam ja rekla, a ja sam generalno, da ne budem lažno skromna, ponosna na svoju duhovitost, tako da mi je to mi je zapravo najveće bogatstvo. A radio kao radio, šta je meni dao, tu ćemo se opet Amra i ja složiti. Radio nije posao od kojeg ćete ugodno živjeti, to je jedna stvar, od radija ćete onako, da više manje da preživljavate. života. Pogotovo ako to morate sami. Radio i ove neke privatne radio stanice, i opet će Amra znati o čemu ja govorim, su nam dali puno iskustva u kršenju radničkih prava, novinarskih prava, ljudskih prava i tako dalje, no to su isto iskustva koja se mogu primijeniti kasnije, kad kreneš da se baviš tim temama na nekom drugom radiju, pa onda tačno znaš o čemu da pričaš sa predsjednicima nekih sindikata, recimo, jer ti je savršeno jasno šta se dešava i šta se sve može desiti. To je otprilike to, ono što nosim sa sobom, ima toga puno. Da se opet vratimo na tu neku formu, dotakli smo se toga u smislu da je nekad to bilo mnogo slobodnije, da je danas to sve formatizirano. Je li mogućnost da recimo možda ovi, kako da kažem, podcasti na neki način preuzmu recimo možda radio emisije? Amra? Pa ne mislim da će. S obzirom na to da smo mi radili različite programe, danas je potpuno neshvatljivo nekome da ti provedeš 4 ili 5 ili 6 sati u smjeni i da radiš živi program. Ljudi sad rade emisije. Mi smo u jednoj emisiji radili i folk, radili smo i sportsku rubriku, pripremali smo vijesti. Mi smo bili sami, imali smo tad tonce i muzičke urednike. Podcasti su nešto drugo. Podcasti ja radim 3 i to nisu ljudi kojima je novinarstvo bazična profesija. Istina, gospođa Vildana Selimbegović jeste novinarka, ali ona je došla iz printanog medija, pa evo nakon toliko godina te karijere se okušala pred kamerom. Ne mislim da će podcasti zamijeniti radio, samo se nadam da će se radio nekako vratiti u onoj formi u kojoj je postojao nekad. Jer ja kad mlađim generacijama koje prolaze kroz medijsku grupaciju oslobođenja održim neko predavanje ili kad odem negdje pa predajem studentima, njima je potpuno nezamislivo da smo mi program pravili, a da nismo imali interneta, Googlea, da nismo imali ništa. Onda kažu, pa kako ste pobogu radili? Pa tako što si čitao, slušao. Danas se ne sluša. Znaš, ti evo gledaš neke podcaste, voditelj ili voditeljica ima spremna pitanja, ne sluša sagovornika, uopšte ne osjeća njegov puls, samo čeka hoće li on ili ona u jednom momentu zaplakat i onda imate klikove. I to je to. Dakle, samo senzacija, senzacija. Ako ljudi pričaju o cvijeću, proljeću, o nečem lijepom, to prođu nema. Tako da ne znam. Podcasti su sad kod nas postali jako popularni. Onoliko koliko pratim i koliko znam, u Americi su već negdje na svom zalasku i ono što mi je divno i što čujem
jeste da su tamo noćni radijski programi, živi jutarnji radijski programi ponovo trend. Pa eto, nadam se nekad da će to biti kod nas, s obzirom da mi kasnimo u svemu, ali bolje ikad nego nikad. Vanja, možeš li se ti zamisliti u nekom formatu da sad moraš i kad si u studiju, recimo, da te moraju snimati? Već sam to imala, imam to iskustvo i za sebe i bila sam sretna kad sam ga se riješila. Eto, da tako kažem. Tako da sad još više cijenim to što radim i još više uživam. Ja moram reći isto kad sam studirala nekako je radio uvijek bio na zadnjem mjestu i bilo mi je nezamislivo kao zar tu postoje. U stvari specifičnost radija i ono najbolje kod njega je upravo ta brzina i ta autentičnost ljudi koji rade i na koji način rade. Kako smo dočekali vijest, moramo se dotaknuti i nekih drugih medija, kako smo dočekali vijest da se ugasla Al Jazeera? Meni je to bilo strašno. Da ja sad ne dužim u ovom našem razgovoru, ali ću biti potpuno iskrena. Prvo sam pomislila na brojne kolege koje privatno poznajem i pretpostavila sam da će ljudi dobiti pristojne otpremnine, da će biti na jedan period zbrinuti. Upitala sam se šta će biti sa svim tim kolegama. Druga misao nakon te informacije je bila, ako se Al Jazeera ukinula, čemu se mogu nadati drugi? Lejla i Vanja to pogotovo znaju zato što se nama 20 pa i više godina stalno priča o tome kako će se javni servis ukinuti, ugasiti, u kakvim su ljudi problemima. I sad možete zamisliti kako je svaki dan raditi svoj posao, negdje ti u malom mozgu stalno nekako stoji i zvoni da je to možda posljednji tvoj dan na poslu. Hoćeš li sutra kad dođeš na posao sjest pred mikrofon ili nećeš? Ali mislim da generalno medijska situacija u Bosni i Hercegovini uopšte nije dobra, ali velikim dijelom mislim da su i kolege novinari krivi za to. To gašenje Al Jazeere utiče jako na neku novinarsku scenu, pogotovo onu transparentnu, školski, ispravnu, kako se kaže. Vanja, kako si ti doživjela to? Mi mogu samo nešto reći prije nego što Vanja odgovori. Dakle, o kakvoj medijskoj kući se radi? Govori podatak koji sam negdje našla, da su samo jednom imali demant. I taj demant je bio zbog pogrešnog slova u potpisu. A šta rade drugi? Izvini, molim te, Vanja, što sam ovako upala. Haj što si upala, nego što si mi otela riječ iz usta, sve si rekla što sam mislila reći. Da, doista sam prvo pomislila na sve one ljude, dragi, koji rade tamo, prvenstveno to, šta, kako, sad danas se radiš, sutra odjednom dobiješ informaciju da ne radiš i to je strašno, prestrašno. Da, mi smo svaki čas s tim hoćemo se ugasiti ili nećemo, ali eto nekako smo već naučeni na to pa smo u fazonu. Al Jazeera smo pratili svi, nekako doživljavali to, oni ne sumnjaš, ne provjeravaš Al Jazeera, znaš da su ljudi profesionalno odradili onako kako treba, vjeruješ im i ne možeš vjerovati onda da zapravo to više nećeš slušati, ali pored Al Jazeera dešava se i to da otišao je USAID, otišle pare mnogo drugih kolega je ostalo isto bez sredstava za viranje, ostali su bez posla, gase se neki portali, isto neke dobre priče, tako da šta da kaže čovjek nego da bude zabrinut šta će biti sutra sa svima nama, ali onda počneš razmišljati opet, hajde, idi radi, može biti pametan, mislim, slažem se s Amrom, puno je toga i do nas, ali ja evo nisam dovoljno pametna da kažem šta i uraditi, šta možemo pametno uraditi da popravimo tu situaciju. Ja moram reći isto da meni fali to neko kvalitetnije, manje agresivno, manje senzacionalističko novinarstvo, fali mi osnovno onaj lead, ko šta, gdje, kako, zašto, koji su nas učili. Danas je, ali tako portali funkcionišu, znači danas da bi neko pročitao vijesti morate biti malo misteriozni da bi neko kliknuo na to. Mi to tako nismo učili, moralo je odmah biti šta se dešava u glavu, što kažu
Kakvo nam je novinarstvo danas? Evo, slažete uopšte ili saglasni, da li ste saglasni s tim da je malo agresivnije danas novinarstvo i senzacionalističko? Mislim da se rijetko dešava u karijeri i velikih svjetskih novinara da mu se neko baš toliko otvori u emisiji, možda se desi jednom u životu ili nikada, a primijetila sam da današnje emisije nekako sve idu ka tome da to bude nešto senzacionalno što će se desiti u tih pola sata, mislim da se onda to vještački proizvodi. Amra, kako nam je novinarstvo danas? Ne znam. Ne znam što da ti odgovorim na to pitanje. Ne znam uopšte koliko je novinara u novinarstvu. Ja sve više srećem ljudi različitih profesija u novinarstvu, kao da kad nemaš gdje ideš u novinare, kao mi smo svaštarili. Ne znam što, zaista ne znam što da ti odgovorim. Ja sam nekako više tužna zato što se, mislim, gube oni postulati zbog kojih smo mi svi odlučili da idemo na taj fakultet i da ga studiramo. Ja nekako stvarno mislim da je kuća za koju radim, a to je medijska grupacija Oslobođenje, nekako bastion i ljevice i antifašizma i da ne jurimo za skandalima, da ne jurimo klikove, da provjeravamo, a to je opet zahvaljujući tome što u ovoj zgradi rade ljudi koji imaju 35 i 40 godina iskustva. Šta će biti kad nas ne bude? Ja to zaista ne znam. Ali da je danas jednostavno biti novinar, mislim da nije, jer dosta je i do vlasnika medijskih kuća, jer oni to traže. Jer to je jednako profit i ja to razumijem i možeš samo ostati ili otići. Dakle, treća varijanta ne postoji. Da, upravo je to ono o čemu sam govorila. Vanja, šta se tebi danas ne sviđa? Da, ja pokušavam i raditi i misliti suprotno, da gledam, da tražim šta je ono što mi sviđa i misli moja filozofija takva da ako njegujemo dobro, tražimo dobro, da ga tako nekako širimo. Ako idemo, insistiramo na onom što je loše i zaljevamo ga, da će i ono napredovati i rast. Pa eto, kao neki Sizif, idem, gledam, tražim ono što mi, da zanemarujem ono šta će mi klikovi, lajkovi, hajde da radimo ono što mislimo da je dobro, onako kako bi trebalo zapravo raditi, poštujući sve one postulate o kojima smo evo govorili i danas. I eto, hoću da mislim pozitivno, da vjerujem da će to još ono pravo isplivati, preživjeti. Evo, s tom nekom pozitivnom pričom koju si ti spomenula i s tim nekim pozitivnim stavom možemo i završiti ovaj naš razgovor današnji. Nadam se da će ih biti još, ali evo možda za kraj još da se vratimo na radio i da kažemo možda ustaljeno ono pitanje šta poručujete mladima, ali ne mladima, nego evo nekim mladim novinarima koji možda prvi put ulaze u studio, šta bi im mogli poručiti, jer i dalje mislim da školstvo uči jedno, a da je stvarnost druga, malo to nije baš toliko usklađeno. Mislim da i dalje mladi su entuzijastični, a onda kad dođu u neki stvarni svijet, malo im se ta slika poremeti, ali evo da im damo neku nadu da ipak ostanu autentični, da rade onako kako misle da treba, da budu etični, da rade onako kako su učili, kako bi trebalo i da uvijek razmišljaju o slušalcima i da ih nikad ne podcjenjuju. Pa evo možda Amra, šta bi ti poručila nekom mladom čovjeku koji prvi put dolazi na radio i želi da radi na radiju? Želim mu poručiti ili joj poručiti da prvi put kad osjeti da to nije to i da taj dan nije njen ili njegov dan, je vrijeme da se ode i da se promijeni. Ne možda profesija, ali radio stanica da. Radio je zabava. Radio treba da bude, ja govorim o revijalnom programu, naravno ne govorim o ovom informativnom i svemu onome što on jeste. Ali to stvarno moraš da voliš. Tebi mora biti lijepo. Ti ne možeš da to radiš preko volje. Mi ne proizvodimo šarafe, mi smo proizvodili živi program. Uživajte, neka vam to bude radost i zadovoljstvo. Ako nije, onda za taj posao niste. Ja svima govorim i na treninzima koje sam
pa i sve, nije radio samo ono kad si u studiju, radio je i teren. Dakle, kad dođete, shvatite da je to što ste naučili u školi jedno, da zanat počinjete peć kad dođete na radio da radite. Idite na teren, tamo ćete naučiti puno toga. Kad sretnite ljude žive, oni kad donesete tu živu riječ, onda ćete i prenesete onima koji slušaju, onda ćete znati šta je ta ljubav i šta je taj posao. Dragi kolegice, hvala vam puno na ovim lijepim odgovorima, na lijepom razgovoru. Ja se nadam da će se i slušalcima svidjeti ono o čemu smo pričali, da će možda neki zavoljeti radio i da će vidjeti kako mi to volimo i mi to volimo i kako smo uživali i uživamo. Nadam se da su ove neke naše priče i odgovori imali i dobre poruke, tako da evo, možda se uskoro vidimo i nekom drugom prilikom. Ja se nadam da je vama bilo ugodno. I više nego ugodno i puno ti hvala na pozivu i drago mi je što sam vidjela ovako i tebe, Vanju i Leilu. Hvala ti na pozivu, mogućnosti da pričamo o radiju. Hvala vam još jednom.